Na koncertu pod rukovodstvom dirigentki Vesni Kesić-Krsmanović hor Harmonija špival duhovni i narodni špivanki, a u časti rezervovanej za muziku šveta s horom dirigovala Suzana Groz-Marković, perša dirigentka i jedna z osnovatelja hora. Jak solisti na koncertu nastupili členi hora Harmonija Helena Papuga i Ana Rimar i operska špivačka Svitlana Dekar, a kompoziciju Da voskresnet Boh špivali vjedno hori Harmonija Rozanov i vokalni ansambl Klasika Nova. Іще давніх часу, скоріше 6 років, коли я ще прилапив тій роботі, був директор хору, побачив сам, що то, у стварі, jedna прекрасна місія, котру ще треба тримати, бо, як перші люди виділи се знова маме od, tak povez, 18 po 88 roki členoh. I u tim smislu treba to da jak vyrovnať, odnosno, že by sme všetky vjedno počustvovali, že máme potrebu buď vjedno. I pre tú misiu ja še odlučil to robiť zečnje i jak co vidíme, robíme to i nješka. I samim tim plani isto taki, že nastavíme i dalje. Koncert bul dobre naščiveni, a medzi veljima počitovateljami horskого špivanja buli i predstavniki našoho javnoho političnoho i duhovnoho života, medzi kotrima i vladika Georgij Đuđar. Na koncu programi zaslužnim pojedincom, medzi kotrima buli idejni tvoritelj i snovatelj hora Harmonija, otec Roman Mis, uručeni okremni podzekovanja.